Teilamura Bokastini Mungia Kami blog ni Bishing Khobza Bishing Kami Lama Kure Abono Nahari Haste Hapam World Bank Project ni Bishing Te 23 Kachi Tham Lama ni Shamung Jangzagnai Te Forest Bishing 8 Kaicha Lama Swnamna ni Shamung Jangzagnai Lama ni Shamung Chariwiti Shanabagai Amcahio Thangui Naikha PWD Tangbedini STU Ranjan Debbarma Mungia Kami blog ni BSc Chairman Sunil Debbarma Kaiburi Thayo Swnamjanai Aborok Ongkha 34 mile ni Shimi Badaraypara Narayanpara 39 mile ni Shimi Donirampara 43 mile ni Shimi Tiprasha Bosti Mumarai Kami ni Shimi Kolai Bosti I Lamarok Buskang Shalo Jangjanai Lama ni Shamung Hani Shaka Mungia Kami blog ni Chairman Sunil Debbarma और खिलाता खाजो और साहब बामी रुए खाने करो बुझ खा yang fungsi apa? Oh, mungkin ek number. serial nomor nada Orang ek di kangkai, orang ini fungsi ya. Yang nanti sebenarnya kami ni cah. Omong teh, tahu? Soy me kai. Utom Debbarma, kita utom. Soy me kai. Ay puno. Puno kata. Ini orang tu kaya. Orang tu kaya. Salah kau sono dulu. Je baru soy me ya. Di mor sih di. Sih baru. Yang berpesa mukar nanti. Ini Mungia kami PWD bising teh. Sini Mungia kami anaro. Wangma lama khalainya bagai sing wal bank bai. Thangnai bosoro. 29 ta sing proposal rahmani. Aboni bisingo 23 ta phaikya. Aboni bisingo tabuk kisu sing tini visit khainai kha. Puilao purbula kiu risi village ni 34 mile to Ramnarayanpara. Aboni pure sing Naikha 39 mile to Donirampara Siramkhora DC village Aboni pore sing 43 mile to TRIPURA bosti aro sini wal bank bane khainan bagai sing aboni visit khai tongo last tabuk Kumarepara to kolai bosti abo khainan bagai sing tini aro phai sini PWD HU sahab engineer sahab tai joto sing nai guri nai dong Abo tabo kok ngangkai sing asokai forest department bising kia समस्या tongo engka abono tei ni sing guri nai tongo elakarni ni satte kam khainan bagai sing buskango tam khaiman ebong sarkar ba DM sini rayo sarkar tam omno nai omo sing kok salai tong Lama pulang yang gopo. Yang berapa kali kita?
너 또 내 맞춰서 저기 끝나죠? 어디? 하고 나네.